Che maitei horyvévape g̃uarã mba'éichapa. Ko árape ñañemomandu'áta ñanembo'epy ha'evahína complementos o modificadores del sustantivo. Pero moimbaha ñemohenda clases del complementos o modificadores del sustantivo. Moimbaha moteĩva complemento determinativo. Ha'e peteroja moteĩva omoambuéva peteĩ terópe. Ikatu oguereko ipype teroja techaukarã mba'éva papapýva terakuã'ỹva. Es el adjetivo que determina a un sustantivo. Puede ser adjetivo demostrativo, numeral o indefinidos. Techapyrã. Ko ñe'ẽjoaju rupive ñahesãijóta mba'éichapa ojepuru moimbaha moteĩva ñe'ẽjoajúpe. Jejesareko porãke hese. Ñe'ẽtekuaa rupive ikatu ñahesãijokóicha. Ñe'ẽysajakuaa ha ñe'ẽjoajukatu rupive. ¿Cómo hacer un análisis morfológico y sintáctico? En guaraní, nei, ko'ápe jahecha ñane ñe'ẽjoaju. He'íkoicha. Amo karai. Amo ñe'ẽsajakuaa rupive ha'ehína teroja techaukarã. Nei, iguýpe jaguereko ñe'ẽjoajukatu rupive. Amo ha'ehína complementos determinativo. Guaraníme ja'e moimbaha moteĩva. Apéicha. Chesarekopyna. Una oración puede ser analizada de diferentes maneras. 1. Análisis morfológico. Ñe'ẽsajakuaa rupi es parte de la gramática y son 8 categorías, formas o clases de palabras y sus accidentes. Análisis sintáctico. Ñe'ẽjoajukatu rupi se establecen entre las diferentes clases de palabras dentro de la oración. Techapyrã. Aipo mbarakaja. Umi kavaju akũa mokõi yvoty. Temimbo'e porundyha. Oimeraẽ kavaju. Teróva. Complemento acusativo. Ha'e petero omoambuéva ambue terópe. Mokõive oĩ'arã ojykére. Tero más tero. Es el sustantivo que modifica a otro sustantivo. Sustantivo más sustantivo. Techapyrã. Amo karai íra la marangatuete. Karai ñe'ẽsajakuaa rupive ha'e tero. Írala ha'e avei tero. Tero más tero igual a moimbaha teróva. Nei, iguýpe jahecha ñe'ẽjoajukatu.
Karai irala ha'ehahína pépe moĩmbaha teróva. España ñe'ẽme ha'ehína complemento apositivo. Irala katu ha'ehína pépe núcleo del sujeto. Péicha. Techapyna. Chejagua kampa. Iguýpe jahecha jagua ha'eha térõ ha kamba ha'e avei térõ. Taita vito. Taita ha'e térõ ha vito ha'e térõ avei. Karai irala. Karai ha'e térõ. Irala ha'e avei térõ. Péicha jahecha avei iguýpe. Guyra ha ypekuéra. Guyra ha'e peteĩ térõ ha ypekuéra ha'e térõ avei. Péicha. Moĩmbaha tekome'ẽva. Complemento atributivo. Ha'épe teroja tekome'ẽva oñembojoajúva térõ rehe. Ombojoapy térã omoteĩ hag̃ua térõ más teroja tekome'ẽva. Es el adjetivo calificativo que une a un sustantivo para calificar o determinar. Sustantivo más adjetivo calificativo. Techapyna. Amo karai irala marangatuete. Marangatuete ñe'ẽ ysajakuaa rupive ha'e teroja tekome'ẽva. Adjetivo calificativo. Iguýpe jahecha ñe'ẽjoaju katu rupive. Marangatuete ha'eha moĩmbaha tekome'ẽva. Complemento atributivo. Péicha. Techapyna. Pejagua ñano. Jagua ha'e térõ. Ñano ha'e teroja tekome'ẽva. Amo jagua morotĩ. Jagua ha'e térõ. Morotĩ ha'e teroja tekome'ẽva. Temimbo'ekuéra akahatã. Temimbo'ekuéra ha'e térõ. Akahatã ha'e teroja tekome'ẽva. Moĩmbaha mba'éva. Complemento diferencial o especificativo. Ñe'ẽriregua gua. Ojoaju peteĩ teróre ha péicha oñondive omoambue hikuái peteĩ terópe. Es un sustantivo que determina o especifica a otro sustantivo mediante una preposición. Techapyna. Amo karai irala marangatuete ka'akupegua. Ka'akupegua ñe'ẽsajakuaa rupive ha'e ñe'ẽriregua posposiciones monosilábicas. Ha iguýpe jahecha ñe'ẽjoaju katu rupive. Ka'akupegua ha'e moĩmbaha mba'éva. Complemento diferencial o especificativo.
Teshabuna, Pecuña Carairu Guasu, Arturo Mario Ra'u, Carlo Repireco, Peveña Coepyrehegua, Ágatu ahánóta porandu, Japyta upéicha. Aúje.